Sen özü kitap көп okuyup turbayсың be? Kitap көп okugan adamдын келечеги кең болот да. Кандай китептерди окуп атасың? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ömür bayanı, odan keyin dini dönüş, ana korkoktordan tutkazı, menem aptarını bilbey kalam kebirlerin. Kebirlerini bilbey kalasың. O kitapların bari seniki mi? Ortankı diyen var. Ortankı diyen var mı? Sen bayağı çoğak acı rahmatlık tonna kitap okuşu ele da. Sen de oşoday olup 8 yaşında şunca kitap okup salsan, gelecekte tonnalan kitaplardı okuyup ekensiň buyursa. Şu çoğun kitapты Türkiye'ye жеткенге okup bitirteydi ha? Samolyotda oturup Türkiye'ye жеткенче kitap okup taşlayıp ele da. Sen de anday tez okuyusun mu? Kiçine tez okusam gerek. Maşallah. İşinize uşundan жазбайым, he? Mektepte de жақсы okuu, sen gelecekte Kırgızdın keleğine jaray turgan çoğun insan bolasың Kudai berse. Dalga bir oku bet balam. Ana okup berçi kitabından görelim. Kaysınısına bile. En çoğunu alın. Evet, şu. Bittin mi? Ayağına çıktın mı? Ona çıkarır mı? يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي